Ingdeng korapho Indian Catholic Youth Movement amai kebipon. Ingdeng korapho Silver Jubilee mati ruptalin karchu ICYMI Indian Catholic Youth Movement Annual Youth Convention Tomuka Piris along Kepamanpo. Lason si anin kanwang ason amai pi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau District Tom atum Cepaipu Ponsi Tomuka Piris along ningkaning korapho sertalin karchu amai padoponlo. Laso along aluji aman pengpen kacetong dun kurusal John Timung Tipu Diocese Vicar General lapen KC Uping Masnai atum cetong dun renti. Lapen ake ong dun kurusal lapen ni sami atum cetong dun si Umailong RDP dun renti. Lapen labang so amai 27/12/2023 pen mo 30/12/2023 lani plia pramansi labang so amai katalon pajutpo. Kemisian asai apot apiristin penta ake ong dung ariso ejang atum cetong dun lapen bang suri isi antak armu cetong dun si alir acam pidun renti. Endroni rong hang penang kilo beta DY365 Karbi Live.